warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sang ri mantong tinggai uwa da malam atau roh ameh mulu rota. Narum paju pisang atau borum-rum mantong uwa meri hai de biet tu de da betalium. Jijib iya moncap monjing le baru pai. Tiga tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lam kebun nurakana dengo tu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam bisahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafau wa fadla hamaladhu ummuhu aminah falam tajid li hamlihi alamu wala dhaqala wa wada'adhu sallallahu alaihi wasallam makhtunam mukahhala fi khila'il waqari wal mahabati yujda al-fasallu ala nabi khatimir rusulil kiram wa ahlus sama qalu lahu marhaban ahla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun tubu ilallahi taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Sayyidina Umar radhiyallahu an, man addama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Wa qala Sayyidina Ali radhiyallahu an, man anfaqa dirhaman fi qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Fun tatmi abu, marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalaqas samawati wal ardh. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi beserta isi keduanya, di mana Allah telah menciptakan malaikatnya. Wate Allah nebugot malaikat, pak malaikatnya li Allah Subhanahu wa taala nabi akai mantong hana gebi nafsu, maka malaikat hana bercita-cita, hana berangan-angan ingin mekawin dua, hana pak malaikat pingin berbelo motor, hana pak malaikat pingin gebelara gebe,
karena hana gebuh nafsu, maka malaikat selalu ruku'an wa sujudan. Malaikat tabi geruku' dan gesujud kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Allahu khalaqal insan, Allah nepegot gedanyo manusia. Bak manusia nyali Allah Ta'ala nebuh menduabuh akaina nafsuna, sehingga manusia kadangkala harok ditamong nuraka dibanding dengan tamong surga, pakon karena nafsu hai dilawan. Lagi urang di luar bagenyan nafsu gotnyan pingin gotnyan na gedamong udalam, tapi hai gelawan nafsu sehingga gedualah di luar. Kemudian mi yang kelih Allah Ta'ala nepegot binatang lumo, kebua, bui, kameng dan sebagainya. Nyan bak lumo dan bak kebua nyan mi, bak bui nyan nebu nafsu mentong. Nyan dibui hana perle tahu. Natom nekalon mi bui di sembahyang. Nesut mi natom nekalon bui di sembahyang. Berarti menyona lakodron yang hana sembahyang nyan berarti hana pahidi dengung. Mi natom nekalon lumo di sembahyang berarti menyola kodron hana sembahyang nyan mi adalah lumo. Berarti kadua bui gotnya lumo gotnya. Mahana orang agam kampung sayang urinong kakada orang agam nampak urau natom nekalon iron lumo ijak pun orang agam bagasi natom nekalon iron lumo ijak pun hana berarti menyona urinong yang hana jabut nyan urinong pun urinong lumo. Kapaya hana agam lewanyo hana dupa mat engke hana mangga pada pekahaba hana agam. Tema menomi. Kadang na lakodon hana sembahyang. Nyan terbayang laju berahi dengku dah dengo-dengo berarti lakonya lagi taih ngambu yang nami. Menyona lakod hana sembahyang gebegah le gore-gore berarti lagi taih ngon. Lagi taih ngon. Berarti menomi. Itanyong li urang ba tusu tu menyolako getanyo hana sembahyang kiban yang jetai mulako hana sembahyangnya kiban jetara halom ilua kolor lakonya atau nyoba kata kiban jetara halom bajia buinya atau jet tabi ibu lam kebuinya ya tanyong pak tutup le urang yang tanyo kejawab le tutup hana masalah rah laju ilua kolor bui pi laju bu kebui hana masalah kepada tutup demai lun pingin lun tamah bacut menomi menyote kedi nalakon hana sembahyang merayu sabat mi urang inong menyogenong rayuan urang agam nyan bau tribe apa ege duro gethe-the tigo kon bule dada kabeh dulu nerayu menalakon hana sembahyang bang Yohana pah dengon ke lati bangbui. Tapi baik dekada di tebiak dia orang jendela bang. Gepegah tengku na bangbui kon. Menyotanyo hana na sembahyang, menyodro na hana na sembahyang kang lu lagi lu ngombui. Kang tau kalon robui tebiak dari yang badahai kon. Sembahyang bang bu, insyaallah ke sembahyang. Maka oleh kata demikian urang inong le yang temakut
urang agam le demakut kureno semua hana ruhat urang agam dino nyaura agam dino mandum hana demakut kureno meri ure nong kakemong muka kenong tempat dia bro. Oleh karena demikian mimo dua ayah yang berbahagia uronyo mantong gebi umu oleh Allah Subhanahu wa taala perbanyaklah ibadah jak beut bujumong. InsyaAllah kita nyo akan jadi manusia yang sebenar-benarnya lagi kepegah li tengku li gurya kita nyo bunuh. Al insanu nau'ani mi abu manusianyo dua boh. Lain daripada dua bohnya nyen kon manusia toh alimun yang pertama urang alim. Gurya yang purno tanyo yang purno anu tanyo yang dikira ke urang. Yang kedua muta'allimun anemit yang ja'but nyan dikira urang getamah tabodu au sami'on atau urang yang dengobeut. Lain hamajun itu bagaikan lalat di punggung kerbau. Lagi lalat bak lubu-lumu. Maka insyaallah tanyo mi mandung jin ke manusia sebab kata ja'but. Yang kedua mi selawat dan salam marilah sama-sama lagi tanyo taputruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana rasulnya yang kalih gejok harkat martabat wanita di mana masa dile masa jahiliyah urang inong nyomi dipoh pakon dipoh dikira aib dalam keluarga. Jamun manusianyo urinong dipoh dikira aib dalam keluarga hina bak pandangan dunia maka jih dipoh. Dengan berkat lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gebeuk martabat urinong urang inong harus sama udit lagi ane agam. Maka basahanyo urang inong kamu lambung tinggi di mana-mana kana urang inong mi bahkan tu camat na urang inong bahkan tu dinas pendudukan na urang inong bak galon na urang inong alayan bak beng urang inong ublang pula-pula pingguinyan bi urang inong alayan bak iklan mandum urang inong bak iklan sampo urang inong bak iklan sabun urang inong bak iklan Pepsodent urang inong bak iklan Rexona urang inong bak iklan Pampers urang inong bak iklan Loroyi urang inong mamandum gambar urang inong. Urang agam 4 gambar iklan urang agam yang pertama sekali urang agam iklan bak go cetok. Yang kedua urang agam iklan bak racun tiku. Gambar urang agam yang kelih gambar urang agam lom iaitu paling haya bak ilua kolor. Yang paling sakit lom gambar urang agam iaitu na bak sabun dayung cap sampan. Tengok kayu-kayu bu. Nyampan urang agam kah meramah urang agam dengan sebab gepeik martabat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang inongnya. Maka kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu nabi di atas segala nabi, nabi akhir zaman, nabi yang paling hebat, nabi yang paling mulia.